Aman rajeron adai dengarati kapan di temangi apa rabungan suwana kereta Karawang opakan sarangan batang papa Palurat Sabiana Maya Dine Doreyat Anok Tua Asal Basilah Gogoda Dan Sabang Monurang Rumah Tangga Sakapta Saklodong Arek Minta Disangakan tapi mang tokar apa yang pengusian angker Karawang kita lain ngane tiba lasuk kakoi dapur hadirmu kasusah aman rajeron adai anu banget rumah tanpa geus bayang salaki dengarati kapan diingat temangi kepakan sarangan mata di papas Masilah Gogoda Dan Sobang Apa lirat Sabiana Maya di Unumana Sakapun polis jono naga sari rei Jalona Arek menata diserahkan tapi makaran ngapal rabungan Karawang anu banget ngeta lain waktu itu palu rabungan suana Karawang palu Sabiana Maya di anu mana atuh kapayun Oh, ampun kebo ampun melacari bandang ampun kebo biasa Karawang piraku Palurat Sabiana Maya di anu mana
abo anu bager kapan orang kono teh sasaran langit memayungan jangan sang surya nunyangan di amparan kaendakan di papais perjulingan mohon wajib penting pernah benteng nu barang bangun hari cepat pamannya sipiang mawa pabanggaan sari pasanian kapana kebayaan tulama paling baik maju mundur ikhlas rela jadi masa dua antara kita memana tegas akabang putra pos panjang ketantang tagali sanajan loba koda beratang beradi gunung Haji Boong adik amanu Haji Eron Eroi berat tugas di desa istirahat las kota apa nadani mamayu panah hiburan Haji Eron Amador Haji Eron CP Lang Buana Tebo Gunung Sukamahi Cikarang Pusat Anu Tarang Bogor Kasiten Aulis Warta ai Bajut Dak Aulis Dono la 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 la
stenda it apa nulur sih Nagasari it ya la Bapak hey wargel goyang euy apa nomor sih Nagasari bapak-bapak Bapak Acep PPD Nagasari Bapak Acep Supriyadi PPD Nagasari syukur Nagasari apa syukur Nagasari Dosopati dadadadada apa syukur Nagasari Bapak Dames Bapak iya hitung duit wae tebeak-beak alalala Bapak Dames Bapak subur Bapak subur pulang Pak Jeron setengah genep langkung Pak apa nadani atau nuhun Bapak Dames